Buri munsi uko bwije n'uko bukeye isi yacu igenda ihindagurika mu buryo bugiye butandukanye, haba mu byiza ndetse n'ibibi ikatugeraho. Mu byiza twavuga inganda ziratera imbere, amavuriro, ubuzima buroroshwa n'ikoranabuhanga ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Gusa ibyo byose ntibisigana n'ibibi bigenda bitugeraho, harimo nk'impanuka, intambara, kuko izo nganda zikora ibyo bikoresho arizo zikora izo mbunda abantu barwanisha, ndetse n'ibyorezo bimwe na bimwe bikagenda bitigisa isi. Niyo mpamvu uyu munsi tugiye kurebera hamwe icyorezo cyatigishe u Rwanda muri rusange ndetse n'isi muri rusange, icyorezo bita Marburg. Ese iki cyo ni gati ki? Ko twabonye dukira COVID-19 tugakira za Ebola, iki cyo ni bwoko ki? Gusa icyo nakikubwiraho ni uko kirenze korona kure kabisa, kirenze korona ubukana nk'uko bigaragara mu mibare, ndetse abenshi bari kucyita ngo ni mubyara wa Ebola. Ese iki cyorezo ni gati ki? Icyorezo kimaze iminsi irenga 3 muri igihugu cyacu cy'u Rwanda. Minisiteri yavuze ko Marburg virus icyorezo kirusha ibindi ubukana kabisa, bitewe n'uburyo mu mibare kibigaragaza. Kugira ngo ubyumve neza twakwifashisha ino mibare. Icyorezo bita COVID-19 iyo abantu cyanduye cyica 1.4% mu bantu bose bacyanduye. 1.4% urumva nibo bapfa. Ushobora kuba ukutse umutima, ariko niyumva ibya Marburg urikanga kurushaho. Tifoyide nayo ku isi, aha tuba turi kuvuga ku isi, hatagera uvuga ngo mu gihugu kimwe cyangwa mu gace runaka. Tifoyide 15% y'abantu yafashe irabica nayo. Igituntu cyica 43% y'abacyanduye. Ubwo ni ukuvuga ko 43% yose ku ijana y'abacyanduye barapfa. Urumva ko ugiye ugereranya n'ibi ngibi COVID rwose iri hasi, nubwo nayo yari yaradusajije. Gusa niwumva Marburg yo sinzi ko urabyizera. Marburg yica 90% no kuzamura y'abantu bose bayanduye. Niyo mpamvu iki cyorezo mugomba kugifata kiri seriye kabisa, mugafata ingamba. Minisiteri y'ubuzima ibintu byose idushishikariza tukabikora. Noneho ikibi cyane kuri iki cyorezo ni uko nta muti ugira. Iyo wageze kwa muganga, abaganga bagerageza guhangana n'ibimenyetso, bagerageza gucungana n'umuvuduko w'amaraso, bagutera amaserumu ndetse n'ibindi. Ese wakibaza iki cyorezo gifite ibihe bimenyetso? Umuntu wafashwe n'iki cyorezo cya Marburg virus agira umuriro mwinshi, kubabara umutwe, kubabara mu mitsi cyangwa se mu ngingo, kuruka ndetse no kuribwa mu nda. Mu minsi mike uwacyanduye kino cyorezo aba yatangiye kugira na diyare. Uko iminsi igenda yiyongera, umuntu atangira kuva amaraso mu myenge yose y'umubiri. Bivuze ngo ahari akenge hose hagerageza kugenda hasohoka amaraso, binatuma mu minsi mike kabisa amaraso aba yatangiye kumushyiramo. Iki cyorezo cyica umuntu cyafashe hagati y'iminsi 8 ndetse n'iminsi 9. Iki cyorezo wakibaza ngo gifata gute? Gusa mbere y'uko tujya kuko gifata, wabanza ugakora subscribe, ukavivura ku nzogera, kuko amakuru yose ajyanye n'iki cyorezo arajya kugeraho 5/5 kuri channel yanyu ya KTV Skills. Ukore ndetse no kuri like. Iki cyorezo wakibaza cyandura gute? Cyandura cyane mu matembabuzi, harimo nko gukorana imibonano mpuzabitsina, gukora mu maraso y'uwacyanduye, ndetse no gusambana cyangwa se gusomana, bya bindi mwigwamo buri wese muhuye ugenda umudoma akabiso. Minisante ikaba idusaba kugira isuku ndetse no kwirinda guhura n'abantu uko wiboneye ugenda usomana. Gusa icyiza cy'iki cyorezo cyo nticyandurira mu mwuka, cyandura mu matembabuzi, kwa gukorakoranaho, kugira ubuhe ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye byatuma uhuza n'umuntu wacyanduye, ukaba wakora mu matembabuzi ye, inkari, kuruka, byose mbese
bishobora kukwanduza mu gihe waba wahuje nawe. Ikibi cy'iki cyorezo cyo nubwo twavuze ko 90% aribo cyica, iryo 10% ryasigaye iyo bacyanduye bakaba bagikize, nyuma y'iminsi mike cyangwa se nyuma y'amezi make bashobora kucyanduza abandi bantu. Ese iki cyorezo urumva cyo kidakomeye? Mbese akaba yarakize bizwi neza ko yibera mu rugo nta kibazo, ariko nyuma y'iminsi mike akaba yakanduza abantu bose bahuye. Hagati y'iminsi ibiri ibimenyetso biba byatangiye kugaragara ku muntu wacyanduye. Gusa ntibivuze ko hatari abacyandura bakakimarana nk'ibyumweru 3 byose ikimenyetso kitaragaragara, kandi agenda yanduza abantu benshi cyane mu tubari, mu ki, we kandi ibimenyetso bitaragaragara. Ariko we yacyanduje agahita acyandura nyuma y'iminsi 2 we ibimenyetso bikaba byagaragaye. Niyo mpamvu dusabwa kwirinda tugakora iyo bwabaga, tugahuriza hamwe imbaraga kugira ngo turwanye iki cyorezo. Cyavumbuwe bwa mbere mu mwaka w'1967, aho ni mu Budage mu mujyi n'ubundi wa Marburg. Cyazanywe mu nkende aho bari kuzikoraho ubushakashatsi. Izo nkende zari zivuye muri Uganda, muri African monkey. Izo nkende bari bazivanye muri Uganda baje kuzikoraho ubushakashatsi bugiye butandukanye, hanyuma bigakekwa ko izo nkende n'ubundi ntibajyana inkende zifite uburwayi, ariko nk'uko twabibonye ushobora kucyandura nyuma yo kugikera ariko kikaba kikikurimo. Nicyo cyatumye izo nkende bazijyana mu bushakashatsi babona ko ari nzima, muri kwa kuzibaga ndetse no gukora ubushakashatsi baza gukora mu maraso yazo, ziba zibanduje gutyo mu Budage. Iyi ndwara ya Marburg virus yigeze kugaragara ndetse no mu ducurama two muri Congo hano hirya mu baturanyi. Gusa ubu bavuga ko bose iyi ndwara yavuye mu gihugu cya Uganda, hirya hano kabisa mu baturanyi mu majyaruguru y'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Muri 2005 kandi iyi ndwara ya Marburg virus yigeze kugaragara muri Angola, hapfa abantu 227 kabisa. Murabyibuka mu bakurikiraga amakuru muri za 2004 ndetse na za 2005 ukuntu yari yarasajije isi muri rusange. Ubu mu Rwanda imaze guhitana abarenga 6. Ndetse kandi iyi ndwara yigeze no kuvugwa cyane muri Guinea muri 2021, naho yica abantu uretse ko imibare yaho yo itagaragaye neza. Ngibyo rero ibya Marburg virus, murumva ko ari indwara ihangayikishije isi muri rusange ndetse n'u Rwanda ikaba yarugezemo. Murasabwa gukurikiza ibintu byose Minisiteri y'Ubuzima igenda ibabwira, mwibutsa gukora subscribe kugira ngo amakuru ajyanye n'iki cyorezo yose nyakugezeho 5 kuri 5. Ciao ciao, mwari muri kumwe na Ismail King Bruce JJ.